uri ni ku ishuri, aho uri ni ku ishuri, aho uri ni ku ishuri. Muraho, n'umunsi ikiganiro cyacu kirabagezwa n'umwete ikipe y'ishuri. Twizeye ko muri bukunde ibyo ari bubasangiza. Microchip cyangwa se micropiece ni ikoranabuhanga riteye benshi amakenga mu isi ya none. Ni inkuru ikomeje gucicikana mu bitangazamakuru bitandukanye ku isi nzima, ivuga ko abanyasuwede barenga 6,000 biteje microchip kugira ngo bajye boroherwa no kugaragaza ko bishingije COVID-19 aho babazwa kubigaragaza hose. Iyi ngingo yateje amakenga ndetse n'urunturuntu mu bantu. Bamwe bacika ururondogoro, nyamara kuko ubumenyi busanzwe ari isingari, noneho byagera ku ikoranabuhanga bikarushaho. Abahanga mu bumenyi bugezweho n'ikoranabuhanga bemeza ko nta mpamvu y'umwihariko microchip ikwiye kuba intandaro y'intugunda mu buzima bwa muntu, kuko usibye kudasobanukirwa icyo ari cyo n'imikorere yayo, microchip ni igikoresho gisanzwe cyadukiye koroshya ubuzima hifashishijwe ikoranabuhanga. Hari abahise batangira kubihuza n'imyemerere yabo, abandi bagaragaza amakenga y'uko zizagira ingaruka ku buzima mu buryo butandukanye. Ubundi microchip ni agakoresho kangana urwara, kangana n'intete y'umuceri, gakoranye ikoranabuhanga rituma gushyirwa mu mubiri w'umuntu, maze watunga ibindi bikoresho byagenewe kugasoma nka smartphone, computer, aho kari ugahita ubona amakuru ya nyir'uko ukagendana kose. Microchip igira kode yihariye, ikaba ihuje n'andi makuru y'uwayishyizwemo abitswe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Mu makuru agaragazwa na microchip twavugamo harimo imyirondoro ye irimo amazina ye, telefone na email, aho yavukiye, aho atuye, n'ibyo akora bibasha kuboneka. Niba yarakurikiranwe n'inkiko cyangwa se n'ubutabera cyangwa atarakurikiranwa n'inkiko bihita bigaragara. Hanagaragara ko ubuzima bw'uyifite buhagaze nk'uburwayi afite, indwara yakingiwe kimwe n'ibyarya bikamugwa nabi. Kwihuza na COVID-19 birakwiye kuko ni icyorezo gihangayikishije isi. Amakuru ajyanye nayo yaba y'umuntu ku giti cye cyangwa ku rwego rw'igihugu abikwa mu ikoranabuhanga. Imyumvire ishingiye ku kwemeza ko microchip zatangiye gushyirwa mu bantu kubera icyorezo cya COVID-19 yo ihabanye n'ukuri, kuko cyadutse zimaze imyaka irenga 20 zikoreshwa. Kuko mu mwaka w'1998 umuhanga mu by'ikoranabuhanga w'umwongereza Kevin Warwick yarayitegereje, aba umuntu wa mbere ikoreshejwemo, kuko mbere yaho zakoreshwaga ku nyamaswa no mu bikoresho by'ikoranabuhanga. Sweden ni kimwe mu bihugu byateye intambwe ikomeye mu gukoresha iryo koranabuhanga, aho mu bihumbi 2018 ababarirwa mu 4,000 bari bamaze guterwa microchip, kandi ntawabuze ko yabihatiwe. Nyuma y'uko mu ntangiriro z'Ukuboza 2021 icyo gihugu cyategetse ko umuntu ushaka kugera ahateraniye abantu barenga 100 agomba kwerekana ko yikingije. Bamwe bahisemo gukoresha microchip kugira ngo biborohere kubigaragaza aho babisabwe. France 24 nk'igitangazamakuru mpuzamahanga yatangaje ko abagera ku 6,000 aribo bari bamaze kuziterwa kugera ku matariki ya 20 Ukuboza 2021. Hannes Joblad, ushinzwe ibikorwa mu kigo cy'ikoranabuhanga rya Epicenter kiri gutanga izo microchip, yasobanuye ko nta kibazo zizateza nta muntu wabona amakuru ya nyirayo mu gihe atanyuzeho kuri telefone begeranye. Zikaba zitanakoresha bateri z'umuriro ku buryo zagira ingaruka ku bice by'umubiri. Yagize ati, mfite microchip mu kuboko kwanjye, nayikoze ku buryo iba ari icyangombwa cy'uko nakingiwe, kuko buri gihe mba nshaka guhita nkigeraho. Ni ukuvuga ko aho cyaba gikenewe hose biroroha kucyerekana. Ukuntu izi microchip zikora, nta bateri zigira, ntizishobora kugira icyo zikorera zo ubwazo, kuko zirakoreshwa. Ziba zimeze nk'izisinziriye ku buryo ntawamenya aho uherereye. Zikora gusa iyo uzegereje smartphone.
muri Kanama 2020 US News yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zananiwe kugera ku ntego zari zarihaye zo mu mpera za 2020 ko buri muturage wazo azaba yaratewe microchip. Uretse kuba hari benshi icyo gihe cyageze bagifite amakenga ku ikoreshwa ryazo mu buryo batazemera, leta zimwe zo muri icyo gihugu zari zigifata gutera microchip mu mubiri w'umuntu nk'ibinyuranyije n'amategeko. Abamaze kuziterwa bavuga ko zibafasha guhora bafite hafi ibyo bakenera byose. Mu kiganiro yagiranye na ITV News muri 2019, Joe Blood yagize ati, ndashaka guhuza ikiremwamuntu n'ikoranabuhanga kandi ndatekereza ko bizanabaho. Uretse ko Sweden izwiho gukataza mu ikoranabuhanga, kubi irimo benshi bakoresha microchip nuko bigoye guhererekanya amafaranga mu ntoki kuko nta tike z'ingendo bazishyura arizo bakoresheje. Microchip ishobora gufasha uyifite gufungura imodoka cyangwa se urugi atarukozeho, kubikuza amafaranga nta karita akoresheje, gusinya ko yageze ku kazi atagombye gukoza igikumwe ku mashini n'ibindi.